Kabwele tumande mbesa taume wake kwa zetu thembana ta manda mbesa utwikite mukau mwini munene eda mbona tija kuna mazi jamo kau ale ndo twika celebrity niki nyauka ngone wathi ndi twika celebrity utaoneka ndino mbona tija kuna mazi jamo kau nakuti ndo post status akunda kwa jana subscribe channel uthini abamba kongumbuke kwanza mwetu akwena subscribers ingi kuokela mono mupusi mono wethini ya Kenya wekani autila wa inguma kedha ni kukila utha okile bindela wa nena muzito ke matuma ngama ukita tiwa matuma ngama tututu wa kwa cheka waambia kukitapizi wa mulu waambia kukita Elena Ken ukita andika radio ni yako kukita ini ne mesi ini yako mina ndo medho imaini ni sumo yako mina iyo na benga mondo kwetu kisia onogera chade benga mondoka ndo na chade ba mindo ni lono kieno nena chawa akandara ngite tinokie ku support haini ya dhanda tu tene weta aja thike kuswa neema ni thela akakwele ya kuni ya thelile kabisa ya thelile waambia ita bishop na ndwe bishop neema ya ubishop yako mina uita bishop na kwe kilala wenda au kwete kibumongo awa kunola ila iwana ukinywa kibu. May the Lord have mercy on you tukweze ki aini madhina aini meyano ndo akwela ndo isende ekala manende mundu pa kakindi kakinda ndo manenzi tweje beti bewa monza kuliko eje kwa wewe kwanza woiwe pio ndo waita bishop kwa kamilo ita maziko mato ku